Bog ekipa, dobrodošli još jednom u Relax Room. U današnjoj epizodi Moj posao podcasta predstavit ćemo jednog interesantnog gosta, uspješnog poduzetnika, ujedno i sanjara čiji proizvodi su neizostavan alat kako bismo se snašli u današnjem nesigurnom, složenom, digitalnom svijetu u kojem živimo. On sam živi u jednom manjem mjestu, radi u manjem gradu, međutim njegovi proizvodi, njegova rješenja nadilaze te lokalne, regionalne pa i europske razine. On je Domagoj Ostović, osnivač, pokretač Lloyds Digitala. Dobro nam došao, Domagoj. Hvala na pozivu. Hvala ti što si prešao dalek put jer nisi nam iz Zagreba, dolaziš nam iz Istre, zapravo rodom si iz Bjelovara, međutim već duži niz godina živiš i radiš u Istri, tamo si pokrenuo jednu sjajnu priču o kojoj ćemo pričati. Dakle, hvala ti na dolasku, a hvala ti i na tome što si ti posljednji ovogodišnji gost Moj posao podcasta. Evo pa, nadam se da ti je drago zbog te časti. Je, stvarno mi je drago, hvala. Hvala ti što ćeš zaokružiti ovu godinu zajedno s nama. Pa evo, možemo krenuti onda zapravo s time, s obzirom da smo pri samom kraju 2021. godine, kakva je ona bila iz tvog kuta, u prvom redu poslovno, ali evo i privatno. Privatno je bila odlična, kao i uvijek, znači, ne znam, sve na mjestu, sve je posloženo, ne mogu se tu požaliti. Doma žena, djeca, sve funkcionira? Djeca funkcioniraju i više nego dobro, znači žena isto, tako da to je sve za 10. Ja uvijek kažem 10. A poslovno? Poslovno je bila, rekao bi, turbulentna, izrazito izazovna. Znači ne u smislu teška i tako, nego stvarno svašta se izdogađalo. Puno smo ljudi zaposlili, puno smo radili na procesima internim, puno novih klijenata, većih projekata, ozbiljnijih, kompliciranijih. Tako da sve to, ajmo reći, je turbulentno, sve skupa kad se uzme u obzir. Hektično, ali vjerujem dobra najava za ono što slijedi u 2022. Pa da, ja se stvarno nadam da je to odlična najava, ne dobra, nego odlična bi trebala biti najava. Recimo, dogodio se jedan taj mindset se promijenio kod ljudi, gdje je došla ta, znači, korona i onda recimo taj digitalni svijet, recimo e-commerce je totalno eksplodirao, gdje se više uopće ne priča ako nešto prodaješ, to mora ići online. Tu smo zagrebali površinu samo koliko posla zapravo ima u e-commerce-u samom. Još uvijek tu, znači, istražujemo, učimo, ali tu smo recimo imali dosta poslova ove godine, web shopova i web trgovina. I tako neke zanimljive velike projekte smo završili uspješno. I tako nastavljamo dalje i evo, zadovoljan sam. I trebaš biti taj e-commerce jedan, možemo reći, mali dio jednog velikog digitalnog svijeta u kojem vi stvarno dobro plovite. Ajde nam ukratko predstavi malo Lloyds Digital, nekadašnji Lloyds Design. Možemo krenuti od imena. Imam neke svoje teorije zašto Lloyds. Jedna je po meni čak i možda i realna, druga je blesava. Ćeš ti prvi pa onda ja. Molim te ti pa ću ti onda ja reći. Pa ću ti reći jesam li bio na tragu nečeg. Ajde. Lloyds je moj nadimak. Ozbiljno? Da, znači ja sam dobio nadimak na fakultetu. Ja sam otišao iz Bjelovara sa 18 godina u Opatiju, u Rijeku zapravo, i studirao sam hotelski menadžment i na prvoj godini fakulteta smo bili na riječkom karnevalu u Povrci. I tamo bili smo dosta veseli. Kako inače bude na riječkom karnevalu? Ne možeš, znači bili smo jako veseli. I ja sam u toj nekakvoj, ajmo reći, u tom nekom veselju, u toj nekoj gužvi, sam razbio prednji zub. I u to vrijeme sam bio ošišan ovako ravno. I onda me cimer usliko. Pale su mi naočale bile kad sam razbio zub i onda su me uslikali i onda smo gledali slike. Idući dan i dobio sam nadimak po Lloydu iz filma Glupi gluplji. Bio sam u pravu. Iako je to bila ova teorija za koju sam mislio da nije realna, to mi je bio drugi bi bio pokušaj, dakle Lloyd iz filma Glupi gluplji, ali sam mislio ne bi si čovjek nikad dao naziv takav firmi, a prva moja teorija je bila Dr. Emmett Brown, njega glumi Christopher Lloyd iz Povratka u budućnost. Ali evo. Zanimljiva teorija, ova druga tvoja. Ova druga, jel? Da. Ali evo, bio sam u pravu, a super priča. Mene zapravo ta ekipa neka sa faksa, kad me vidi dan danas, oni me zovu Lloyd. Gdje si Lloyde? I
Dakle, nisi se naljutio na taj nadim, neko bi se možda tu malo digao nos, ne? Ne, ja sam baš suprotno, ja sam s tim nadimkom baš saživio ili prigrlio ga potpuno i u to vrijeme sam imao žute naočale, zapravo imao sam naočale sa žutim staklima, pa sam gledao svijet s jednom žutom, kao da imaš žutu zavjesu i sve ti je žučkasto. I onda kad sam se počeo baviti, kad sam počeo biti poduzetnik, kad sam otvorio obrt, onda sam prvi logo je bio žuta kockica. Kao think outside the box, pa nekakva kocka, pa žuta kocka i Lois Design Studio je onda bio. I onda je prešao u Lois Design i onda sad je Lois Digital i ostaće Lois Digital. Super priča i stvarno očekujem sad svaki sljedeći riječki karneval da ćemo te vidjeti u Lloydovom izdanju. Znaš da nakon te godine nisam više bio. A to je šteta. Bio sam ne kao sudionik povorke, ali sam bio u publici. Pa i to je sasvim dovoljno, i onako kažeš imaš obitelj, imaš 3 kćeri, s njima ići na karneval, super iskustvo. S njima da. Dobro, pustimo mi taj dio priče, nego osvrnimo se na samo poslovanje Lois Digitala. Dakle, otkrili smo otkud ime, a čime se sve bavite kao firma. Lois Digital je digitalna agencija ili tvrtka koja se bavi custom izradom softvera, mobilnih aplikacija, e-commerce platformi i web stranica. Dakle, nama je core development, imamo 20 programera, imamo dizajnere i u pravilu to je to. Znači, ne bavimo se marketingom, ne radimo nikakav social ili taj dio od priče. Mi zapravo gradimo digitalne proizvode po narudžbi klijenta, kakve god narudžbe klijenta bile. I to poprilično bez kompromisa, jer kad god netko otvori vaše stranice, onako odmah mu pred oči iskoče 2 riječi, to su no bullshit. Vjerujem da je to jedna od onih vrijednosti, ne treba prevoditi, a vrijednosti kojima se vodite u radu. Pa ta vrijednost je zapravo i proizašla iz ovog novog rebrandinga koji smo napravili prije godinu dana, a web smo pustili. Znači, rebranding smo napravili prije godinu i malo nešto mjeseci, a web smo pustili nakon godinu dana, jer web sam sebi kad radiš, onda ga radiš godinu dana. Ne može agencija sebi napraviti web. To mora biti perfekt. Ne samo perfekt, nego ajmo reći da nemaš vremena, stalno te neki rokovi drugi guše, ne možeš se posvetiti tome na način na koji bih htio. I onda nekako stalno kaska i onda smo u jednom trenu rekli dosta, sad 2 ljudi ide samo na to i ne zanima nas šta će biti. Nećemo ih vidjeti mjesec dana, nek idu podrom. Sad idemo to napraviti i onda smo to napravili. Puno smo isto radili, surađivali smo sa Melissom Paul, ona je prvi hrvatski digitalni nomad. U Labinu je smještena, Amerikanka. Ona nam je recimo pomogla sa contentom, znači ona je content strategist, piše copywriting, sa našim isto marketing odjelom i sa našom cijelom ekipom. Puno smo radili na tom sadržaju, jer kao želiš, s čime se sve baviš, šta radiš, kome se obraćaš, šta želiš ti sad reći tamo. I onda tu je bilo recimo isto puno posla oko tog kopija, oko tog kontenta. Naravno, onda moraš fotke napraviti dobre, moraš sve to napraviti da bude na jednom nivou. Još imamo želju napraviti nekakav dobar video ili ti showreel, ali to ćemo iduće godine. I to je to u pravilu. Znači, bavimo se, ajmo reći, developmentom, user experienceom, dizajnom, izradom digitalnih proizvoda. Izradom tih digitalnih proizvoda mahom se rade redom mladi ljudi i koliko sam uspio uloviti, to su većinom ljudi dakle, iz te regije, dakle Labin, okolica. Tako je. Lokalno stanovništvo i Istra. I imamo iz Rijeke, Voloskog isto ljude koji putuju. I imamo čak i dečka iz Novigrada koji isto putuje, to je dulje ili ti duže nego Rijeka. Pa mladi su ljudi, da, mi, znači... Je li to svjesna odluka, oprosti ću te prekidam, baš da se usmjeravaš na mlade ljude, da li u startu onda netko koji je možda stariji tu ima manje šanse ili... Nema šanse. Znači, to je, da, baš sam sad o tome znači, htio dati, baš sam počeo pričati sad o tome. Prva neka ideja moja kad sam ja počeo zapošljavati, znači ti kad kreneš, ne možeš si priuštiti seniora, niti u to vrijeme kad sam ja zaposlio prvu osobu se toliko niti znalo šta je senior, junior, mid, leveli, senioriteti, ne znam šta sad sve danas ima i pozicije su se danas proširile onako samo
dizajn svijet ima, ne znam, 10 pozicija šta možeš raditi. Ali u pravilu da, ja sam uvijek imao viziju, znači moja vizija je bila da ja zapošljavam mlade, neiskusne, čak po mogućnosti da im je to prvi posao. To se ispostavilo isto tako jer u Labin je grad od 9000 ljudi, Istra je regija od 100 i nešto tisuća ljudi. Znači, vizija je bila ta da se mladi zaposle i da ne idu iz Labina. To je bila prva vizija. I onda kad smo zaposlili 1, 2, 3, 4, ta ekipa je već malo narasla. Došli su 5, 6, 7, 8, 9, 10. Već smo imali nekakvu homogenu grupu koja je tu sad zajedno godinu, 2. Ta ekipa je sad već mogla onboardat 2, 3, 4 novih mladih bez problema. I onda nam se dogodio taj najveći rast kad smo sa 16 skočili na 30, gdje 14 je novih došlo u jednoj godini i to je zapravo bilo, to je ova godina bila i zato je turbulentna jer je to i teško. Tu smo napravili jedan onako težak sami sebi challenge. Da, puno ljudi tu bilo koje je trebalo uklopiti odjednom. Da. To je bilo jako, znači, teško. Možda smo trebali manje, možda smo trebali više, ali to je sad gotovo. Znači, ne možeš biti kad to napraviš, onda si to napravio. Ne možeš sad gledati nazad i da li bi bolje. U tom trenu, ja isto imam taj kad neko pokuca na vrata, jak je iz Labina, i dođe i kaže, ej, Bog Domagoj, i sjedne i pogleda me u oči i kaže, ja želim biti developer, mogu doći kod vas na praksu. Nekak nemam ni srca reći ne možeš. Nemamo mjesta ili kapaciteti su nam puni, nema se ko s tobom baviti. Što bi morao reći, ako je stvarno tak, znači moram to početi govoriti, što ću i početi u novoj godini i tako da, znači, ali ajmo reći da sad nas evo recimo ima 30. Ideja je da probamo iduću godinu ne zaposliti nikoga i da probamo ostati tvrtka od 30, 32, 33 i da radimo na procesima, na kvaliteti naših usluga, znači da ove mlade juniore, da oni stasaju, da ovi koji su sad mid dođu do nekakveg, znači senior levela, a ovi seniori koji jesu, oni jako guraju firmu, znači oni su s nama od početka firme, to je, ajmo reći, nekakvih 4 ljudi koji su team leadovi, onda još imamo nekakvih 10 koji to guraju sve naprijed. I to je to je neka vizija. Znači, ja praktički ovih 4 team leadova, ja njih zovem rockstars, oni su za mene rockstars. To je iznad seniora kao pozicija. Što ne znači, ja ne ulazim, znači, isto u to šta ti ljudi su u nečim tuđim očima ili šta bi oni bili negdje drugdje. Ja samo gledam nas i, znači, fokusiran sam na nas i na tu neku našu viziju. I do sad je to tako bilo i to je to. Treba gurati tako i dalje. Pa treba gurati tako i dalje, ali evo, sad stvarno ponavljam i to će sad ostati javno zapisano da ćemo probati 2020. ne zaposliti nikoga. Ako neko pokuca na vrata, onda mu taj isječak iz ovog podcasta pusti. Da. Ako tebi bude to teško izgovoriti, pustiš tu snimku. Ja bi to pa neko ona govori umjesto tebe. Da, ja bi to volio zato što isto, neću reći da je lagano, znači naravno da nije lagano. Teško je zaposliti ljude, teško je dati plaće, teško je naći posla. Ali mislim da taj neki moment koji IT ima sa tom nekakvom, ta neka ideja ili premisa, ne znam sad koju riječ bi sad iskoristio, da ti uzimaš nove ljude, uzimaš nove projekte i ti klijenti i ti novi projekti generiraju te nove ljude i stvaraju se novi timovi i tako gradiš i tako možeš do 50, do 100, do 200 u većim gradovima, ali onda to nosi, takve organizacije nose onda i neke druge stvari, neke nove odjele, neke nove hijerarhije, neka nova pravila za koje ja kao osoba nisam niti spreman, niti smatram da su mi potrebne. Znači ja već sad u pravilu sa 30 i koliko godina imam za sebe kad legnem ja sam zadovoljan, sretan i već sam sad napravio puno sam sebi kad sam sebe gledam i želio bi, znači, da budemo tvrtka koja je efektivna i koja s istim brojem ljudi može povećavati prihod. To je za mene recimo umjetnost
To bi volio, evo. Dakle, onaj rast, gomilanje zaposlenika radi gomilanja samog nije neki cilj koji ti ganjaš. Ne vidim u tome zadovoljstvo. Evo, iskreno, ja, trenutno danas, sad kad tu sjedim, da li će za 3, 4, 5 godina biti drugčije, da li ću ja za 5 godina se kajat što nisam gradio još jaču firmu s brojem ljudi i radio na ne znam kakvim prihodima, to ćemo sve vidjeti, ali evo, iz današnje perspektive kad sjedim ovdje, plan sam sad rekao koji je. Plan je ostati tu gdje si, barem kad je brojčano stanje. Tako bi volio u 2022. Ajde, nadamo se da će ti se želja ostvariti. Vidjet ćemo hoćeš li uspjeti u tome i reći to nekada netko pokuca. Prije nego što si se dao u digital, prije Lloydsa, prije svega toga, ajde se malo vrati u te dane, čime si se sve u životu bavio, koji je bio tvoj prvi posao? Može biti studentski, ljetni, ne mora biti ajmo ga nazvati odrasli i ozbiljni. Posao bi bio nešto za što sam bio plaćen od nekog. Okay. I da li je posao i poduzetništvo, neki hustle? Pa je, ako je prvi u granicama prvi posao je bio slobodno. Da sam radio u restoranu, kao pomoćni kuhar. Okay. Da. Znači, dobio sam za to novac. Nije ti se svidjelo u kuhinji? Ne, super je u kuhinji. Da, to je jako cool. A kako to da nisi možda nastavio ganjati tu neku karijeru? Taj poduzetnički crv je bio jači. Ne mogu reći, znači ne mogu ništa reći. Ja sam išao u hotelsko-turističku školu, mi smo morali ići na prakse i na praksi si onda, ako si bio dobar na praksi, onda bi ti rekao vlasnik dođi na restorana, ljeto, pa poslije dođi imamo, opet. Ne znam, svatove, radi se subota je nekakav pir i ti budi ispomoć i dobit ćeš, ne znam, 200 kuna, 250 kuna, ti biš tu subotu radio, ne biš išao van, onda bi iduću subotu to zalomio sa ekipom i bio biš full sretan i zadovoljan. A kad sam bio još mlađi, onda sam organizirao nove godine, kao ja bi pokupio... Što to znači još mlađi? Dakle, negdje 14-15 godina već? Da. Okay. Organizirao bi novu godinu, znači ja bi puno ljudi, ja sam volio, jako sam društvena osoba, volim biti među ljudima, to mi je znači super, volim pričati s ljudima, volim upoznavati nove ljude, nikad mi to nije bio problem. Sad sve manje i manje, ali... To obično dođe s godinama. Kad sam bio mlađi, onda je to bilo baš ekstremno. I onda sam, recimo, ja bi spojio 5-6 društava, iskupio bi 50 ljudi, uzeo bi kotizacije, organizirao bi dvoranu, light show, zvučnike, hranu, cugu i sebi bi kupio možda G-Shock ili Nike-ce. Meni bi ostalo... I još bi se usput zabavio na tom partiju koji se sam organizirao. Ja bi se zabavio, da, i bio bi organizator i mogu bi raditi što želim, biti u VIP-u, pričati s kim želim i da, bio bi važan čimbenik tog eventa, da. To je bilo zanimljivo. Malo mi se krivo što se sam nisam sjetio ničeg sličnog. Vrhunac moje organizacije je bilo nešto doma organizirati. Da. Za tih 5 ljudi. Da, i to bi bilo ali baš... Ali nikakvih kotizacija tu nije bilo nikad. Moraju biti kotizacije. Bez kotizacije ništa. Moraju biti zato što su troškovi organizacije jednog dobrog eventa visoki. To sam još onda skužio. Nakon prve sam zapravo skužio, onda druga kad je bila, to sam već bolje odradio. Dakle, već u srednjoj školi taj poduzetnički neki duh. Da. I onda sam išao na fakultet i na fakultetu sam zapravo radio u Baškoj, na otoku Krku, u hotelu Korintija kao konobar. To sam obožavao, to mi je bilo veliki gušt raditi, znači. Opet komunikacija s ljudima, stalno si u kontaktu s njima, gosti. Da, meni je to bilo baš, znači, kak sam ja svojoj supruzi objasnio zašto sam ja išao tamo. Meni je to bio, ja sam to gledao kao besplatan godišnji odmor. Znači, ja sam iz Bjelovara, nisam bio često baš nešto na moru. Ja sad mogu otići negdje na more, na neki otok, Baška je predivna i mogu raditi u hotelu i mogu zaraditi nekakve znači, novce, još mogu dobiti nekakav bakšiš, još mogu tamo biti i imam smještaj i hranu, još se kupam. Ja sam to vidio kao nešto wow, fenomenalno, zašto svi ne bi radili? Tak sam imao nekakav mindset. I tamo sam proveo 6 sezona. Da, tamo sam to mi je baš bio super. I ništa, onda sam počeo raditi u turističkoj agenciji i onda nakon turističke agencije sam otvorio obrt. Što si otvorio? Obrt za dizajn i izradu web stranica. I još sam imao jedan poduzetnički pothvat koji je jako zanimljiv, a to je da smo ja i moj kolega Marko imali, znači to je bila
2008. Koliko je to? 13 godina. 13 sad, da. Da, YouTube je star možda 15-16, Facebook 16-17, da. To je znači bio početak interneta, početak svega. Ja i moj kolega smo bili na faksu. Znači šta, ja bi bio tada, znači završio bi 3. godinu ili 4. godinu faksa i pokrenuli smo portal, zvao se istriavillas.com, gdje smo imali ideju da ćemo biti Booking.com ili ti nekakav portal za luksuzne kuće u Istri prije 13 godina. Je li tad već Booking.com postojao? Pa ti je to bio uzor ili je to ideja koja je prethodila Bookingu? Sad teško. Booking.com je tada možda čak, ne znam da li je postojao, ali nije bio najpoznatija platforma na svijetu za smještaj. Nije bio Booking.com kakav je danas. A to znam zato što, budem sad ispričao zašto to znam. Mi smo digli jednu džomlu, 1.5, neki template i gore smo nakačili, ne znam, 15-20 kuća i počeli smo raditi neki SEO i to je počelo neki traffic dobivati i nama su počeli ljudi javljati i davati nam upite da bi rezervirali te kuće. I mi smo skužili, wow, gle ovo je ludilo. I onda sam ja ušao malo i u kodiranje, i u taj digitalni svijet, i u SEO svijet. I to je sve bilo wow. I onda mi smo čak osnovali udrugu iznajmljivača istarskih vila, koje sam ja bio tajnik, a Marko predsjednik, u kojoj je bilo 16 vlasnika iz Istre. 2 klinca iz Bjelovara sa 20 i nešto godina. I onda najbolji dio svega toga je da smo imali osnivačku skupštinu i onda nakon osnivačke skupštine smo dali smo prijedlog svim tim kućama za odmor i onda smo skupili novce i otišli smo u Beograd na turistički sajam, jedan od najvećih u ovom dijelu Europe, i zakupili smo štand gdje smo prezentirali taj svoj portal. To danas, evo sad kad to i tebi pričam, mi zvuči onak dosta filmski, da 2 dečka iz Bjelovara sa 20 i nešto godina promoviraju istarske vile prije 13 godina u Beogradu sa svojim sredstvima, svojim. Da, kad staviš to u rečenicu baš nema previše dodirnih točaka te riječi. Strašno, to je baš bilo kako smo imali uopće te ideje, otkud nam taj entuzijazam. Baš to je poduzetništvo meni na najjače. To kad te drajva, to imaš neku ideju, imaš neku viziju, to pičiš i onda lomiš. Znači ideš, ne spavaš, radiš, nikad nisi umoran, ništa nije teško. To je baš to je bio startup skoro. Nismo mi s tim ništa kasnije uspjeli jer smo svako na svoju stranu je otišao, nismo imali niti vremena previše s time više baviti. Kao je sve nešto krenulo kao neka igra i onda kad je trebalo postati jako ozbiljno. Zapravo mi smo imali model gdje smo htjeli raditi na SEO jako puno i onda smo htjeli prihode usmjeravati u to, ali to nije naša vizija dobro rezonirala kod te udruge i onda smo to prekinuli se tim baviti. Možda nisu prepoznali na vrijeme, ne? Tako nešto. Bilo je, ja mislim da je to bilo dosta ispred svog vremena, pre-early. Ali nije to na kraju rezultiralo ničim negativnim, na kraju krajeva vidimo da si se našao u nekim drugim stvarima. Ovako sad malo kad te slušam i spominješ taj entuzijazam, koliko je za tebe osobno važno da uživaš u onome što radiš? Naravno sad jednostavno je reći pa naravno da je važno uživati u onome što radiš, međutim jednom prilikom, pročitao sam se jednom prilikom izjavio kako nemaš hobija, već svo svoje vrijeme ulažeš u posao i u obitelj. Te dvije stvari su ti temelj svega, pa evo zanima me kako ti općenito gledaš na taj poslovno-privatni svijet, što te drajva? Što me drajva? Drajva me proces. Jako kratko se veselim uspjesima. Znači kada close-am neki deal ili kada dobijemo neki posao ili kada ostavimo neki milestone, vesel sam, proslavim, ali to traje dosta onako, ajmo reći, kratko. Znači ne slavim tjedan dana ili cijeli mjesec, nego slavim, ok, super je, ali već za sat ili idući dan ili taj isti dan već gledam gdje smo dalje, šta ćemo dalje. Naravno da me drajva obitelj, naravno da me drajvaju moji kolege poslovni, naravno da me drajva da nešto stvorim, da nešto napravim, da nešto ostane, nekakav legacy, da najviše isto odnosi između ljudi. Trudim se da to bude korektno, da bude fair, da budemo iskreni, transparentni,
da se poštujemo i na tome sam gradio i gradim cijelu nekakvu kulturu našu tvrtke. Ali da, znači, drive me proces, drive me... Dakle, putovanje je važnije nego samo ono odredište. Pa meni je recimo, znači, ajmo reći, sad, kod nas je specifično zato što mi nismo tvrtka koja recimo, mi ne huntamo klijente, mi nemamo sales team, nemamo prodaju, nemamo inbound, nemamo ništa, ne šaljemo mailove naokolo, ne prezentiramo se, ne oglašavamo se toliko. Sad ja ne govorim ovo da kao nešto pozitivno, nego možda bismo to trebalo početi raditi. Možda bi sve to trebali početi raditi. Uglavnom smo tvrtka koja je stvorila sve što je do sad stvorila na referencama. Znam da sam s puno poduzetnika pričao koji su mi rekli da to nije održivo i da ne možeš samo na referencama izgraditi posao ozbiljan u budućnosti i održavati ga. Možeš ga razviti, ali teško ga je onda održavati. Tako da naravno da radimo na nekim prodajnim kanalima, naravno da gledamo kamo ćemo otvoriti. Sad s tim rebrandingom smo zapravo krenuli u nekakve, ajmo reći, akcije, ali to je još uvijek sve onako low, da mi baš huntamo klijente. Trudili smo se dosta na Clutch platformi, tamo da imamo puno reviewa, da ti reviewi budu kvalitetni. Mislim, kad kažem da imamo puno reviewa, to zvuči isto onako dosta loše, nego da imamo znači na Clutchu ti klijent da review kakav on želi, ne možeš manipulirati sa time. Barem mi to ne radimo, znači mi se javimo, kažemo da li biste nam htjeli dati review, oni kažu da i onda nam daju i napišu šta god žele. Nema nagovaranja, daj please jednu lijepu ocjenu, to ne, zato što to nije pošteno i onda nećemo to raditi. I tu smo se trudili recimo na tom Clutchu, to nam je donijelo onako dosta cool neke stvari, jer na tu platformu idu tvrtke i stvarno ti dođe lead i kad dođe preko naše web forme, odakle ste čuli za nas, dođe Clutch. Dođe Clutch, referral nam je još uvijek najjači i sad nešto dođe social, pošto na Instagramu imamo taj naš život u Lojcu, prezentiramo kroz Instagram, projekte prezentiramo na Facebooku, imamo te neke dva neka smjera, LinkedIn nam je isto dosta poslovan, tako da to sve radi naša marketing menadžerica. Spomenuo si reći pošteno i uoči razgovora smo pričali o tome koliko ti je poštenje važno, to spomenuo si duguješ svom ocu i kako se zapravo u tom poslovnom svijetu vodiš tim načelom da jedino onaj koji je pošten može uspjeti. Sad bi netko rekao pa u Hrvatskoj to nije baš uvijek tako slučaj, međutim ti želiš vjerovati u to, odnosno vjeruješ u to, da jedino na taj način... Nema želiš, nego ili vjeruješ ili ne. Pa da. Vrlo jednostavno, da, ja ne bi možda sad ni volio ulaziti previše u to, jer bi onda svašta možda rekao i ne znam šta bi mi sve izašlo iz mene, ali nekako mi je, možda sam i neiskusan, možda sam još i zelen poduzetnik i možda sam i utopist, se tako kaže. Idealist i utopist. Idealist i sve nešto. To, ali da, nije mi jasno kako možeš ići, znači mirno zaspat bez da te nešto kopka, da ako nisi napravio najbolje što si mogao ili dao najviše od sebe ili bio pošten. Mislim, poštenje je, ajmo reći, onako dosta širok pojam, šta se po to ulazi, ali ajmo reći da si vjerodostojan, da pokušaš da ono što kažeš da to napraviš, ne možeš uvijek, naravno, nekad ćeš failat, ali da barem ideš prema tome da su to nekakve norme ponašanja tvoje koje su usuđene i da ne moraš o njima razmišljati. Ako čovjek mora razmišljati kako će se ponašati, po meni je tu već problem. Znači, to je jednostavno mindset u koji se staviš i pičiš po tome i onda to uđe u tvoj habitus i onda si to ti, onda si po tome si znači prepoznatljiv, da si iskren i onda to je sve jedan paket, skup osobina. Sviđa mi se kako razmišljaš i bilo bi stvarno lijepo da veći broj ljudi, ne samo poduzetnika u Hrvatskoj, razmišlja na taj način, da tako pristupa životu ljudima oko sebe. Ja sam recimo uz taj cijeli paket dolazi i emotivan, znači moraš biti emotivan, moraš imati tu neku emotivnu inteligenciju, da isto prepoznaš kod ljudi to, moraš suosjećati, moraš svašta, ima tu puno toga. Ne biti striktno samo, zapravo to niti nisam, to ne mogu ni biti, corporate,
gaziti preko svih, ići do cilja, no matter what i takve stvari. Opisuje li to onda dobrim dijelom to i emotivan i ono što si ranije spomenuo, kako nastojiš sa svojim zaposlenicima imati jedan poseban odnos, otvoren odnos, transparentan u prvom redu, opisuje li na to i tvoj upravljački stil, način na koji se ophodiš sa zaposlenicima? Da. I to je jako dobro i pozitivno i na tome smo izgradili sve do sad, ali definitivno sad sljedeći korak je ono što nam fali, to su procesi. Mi moramo, znači kao tvrtka, jako dignuti procese, da probamo raditi stvari na isti ili sličan način, da imamo nekakve šablone, znači uhodane nekakve, znači ajmo reći uhodana ponašanja kako se nešto radi, čisto da manje griješimo, da manje ispravljamo sebe, da nas manje ispravljaju klijenti, to je jednostavno dizanje kvalitete. Evo, i na tome bi ja volio raditi. Ima puno firmi koje ja znam, koje ja poznajem, koje je rast isto doveo da im je pala kvaliteta, to sam čuo 100 milijuna puta, pa ja ne bi volio da neko za 2-3 godine kaže joj, Lloyds nisu dobri, nisu kvalitetni, joj, složili su mi nešto što nije dobro. Ja bih volio baš suprotno, da su tu i bitan mi je isto support nakon izrade. Znači ti kad napraviš nešto, iskodiraš nešto, isporučiš, to ode u neku produkciju, po meni je jako bitno da se ti kasnije brineš za to, da imaš s klijentom taj jedan dobar odnos gdje znači je povjerenje i da jednostavno odgovoriš na taj mail, javiš se na taj poziv, probaš vidjeti i sve, i onda dolazimo do ključne stvari koju smo mi isto identificirali sad u našoj firmi, na čem isto ćemo sad raditi masu, a to je komunikacija. Sve je u toj fucking komunikaciji. Ko je kome šta rekao, ko je šta čuo, je li zapisano, gdje je zapisano i onda krene. Znači čim neko kaže ko je kome šta rekao, ja sam čuo, znači ako smo ja i ti čuli krivu stvar, gotovo je. Znači, Čuće još ko zna koliko ljudi. Znaš, tu je već konflikt i onda trebaš pisati, trebaš organizirati, trebaš sve stavljati negdje u nekakvu arhivu, trebaš uvijek imati sve na istom mjestu. To su sad te stvari koje bi ja istaknuo na čemu treba raditi naša tvrtka, a mogu onda i drugi Pa mislim da je prvi korak taj da osvijestiš gdje postoje određene manjkavosti komunikacija, ne samo u poslovnom svijetu, vjerojatno i u privatnom, mislim da je jedan od ključnih stvari kako bi odnosi funkcionirali. Kad si već spomenuo to na čemu treba raditi, ajmo malo baciti pogled i u budućnost. Dakle, 2022. rekao si nećete zapošljavati ako to i kako budeš mogao izbjeći, ali vidjet ćemo hoćeš li uspjeti. Jednostavno sam te htio pitati, pa možemo sad u ovim završnim minutama u najavi 2022. Labin Digital konferencija koja 2 godine sad je nije bilo zbog korone, jel tako? Tako je. Sljedeće godine, ako sve bude ok, naravno vidjet ćemo što će biti, bi trebalo nje biti. Dakle, to je jedna od stvari što još očekuje tebe i firmu u godini koja slijedi. Čemu se nadaš? Pa evo, nadam se da ćemo povećati prihod s istim brojem ljudi. To je ključ. Nadam se da ćemo, da ćemo ostvariti dublje i kvalitetnije odnose sa postojećim klijentima. Nadam se da ćemo proširiti isto odnose sa partnerskim agencijama s kojima radimo, s partnerskim firmama s kojima radimo. Možda da nam izvoz može nam biti isti, može nam malo i rast. I te procese želim dovesti do nekog, neću reći naravno, bilo bi glupo reći do savršenstva, nisam to niti mislio, nego ajmo reći do najviše moguće razine. Ma ne, ajmo reći da budu za 30% bolje nego u ovoj godini, da budu iduće godine 30%, pa one tamo 30%, pa da za 3-4 godine dođemo na top nivo, to bi bilo. Jer vidio sam da je to i dosta teško. Ne znam, recimo, developerske agencije znaju sve, bez obzira da li su product ili su project oriented, time trackanje ili ti trackanje vremena na projektima, što se radi. Raspisivanje taskova, estimacije. Sve su to neke stvari koje ti uzimaju puno vremena, sve su to neke stvari koje netko mora napraviti. To su najčešće stvari koje rade najiskusniji ljudi. Time trackat, recimo, da bi 30 ljudi u jednoj tvrtci time trackalo 100% vremena koje naprave, potrebno je godinu i pol dana da se to implementira. A kamo li ako taj broj narasteš? Da. To ne može doći preko noći, to ne možeš
prisiliti ljude da počnu time trackat, ne možeš im reći, ako danas, možda se to i može drugačije, ja ne znam jer nisam probao, ja sam probao na svoj način, znači na jedan onako ljudski način, ajmo probati pa da vidimo kud nas vode. Danas se ja mogu pohvaliti da mi koristimo jedan super software Productive, hrvatski software i da time trackamo 95% vremena unutra i da možemo sad, nadamo se, u idućoj godini vidjeti jako puno nekih benefita. To je sad recimo jedan aspekt, a ima ih jako puno. Dakle, planova ima. Da. I to je dobro da ih ima i da planiraš. Da, a Digital Labin to je jedna isto ludost koju smo išli napraviti. To je priča da ja sam išao na The Next Web, pa sam išao na AVV Awards, to je London i Amsterdam, pa sam išao na CeBIT u Hanover i svaki put kad putujem, kad sam ja barem putovao, su mi promijenili gate na aerodromu. I u Hanoveru, kad sam išao u Hanover preko Frankfurta, su mi 2 puta promijenili gate. Jedva sam stigao. Znači, trčao sam, bio sam mokar, znojan, sa 2 kofera. Baš mi je to bilo iskustvo, katastrofa iskustvo. Znači, user experience, nikako. Ja sam onda tako malo pričao s ljudima i ja sad to ispričam tu svoju tegobu ili tu svoju priču kako je to meni kao ružno. I svi mi kažu, pa to ti je normalno, šta se ti čudiš, kao pa to ti je u avioprometu, to ti je normalna stvar, što si kao glup, da ne znaš da ti mijenjaju gate. I onda sam ja došao jedan dan u ured, sam rekao da neće Domagoj više putovati po Europi na konferencije, nego će ti lijepo predavači doći nama u Labin, da mi njih slušamo doma. I onda je bilo u uredu, a evo opet je nešto sanjao, jer često nešto sanjam, pa onda dođem s nekim ludim idejama. I onda to je isto nevjerojatna stvar. Koja je to bila snaga tima, koja je to sloga i neka energija se napravila da smo mi u 5 mjeseci, 16 ili 18 od nas, organizirali konferenciju koja je bila na nivou da je se ne bi posramili ni ljudi koji to rade 10 godina. To je bilo stvarno iznad očekivanja svih mogućih, ja ne znam, to je bila neka kemija. I onda druge godine smo ponovili i još smo rasturili, još smo bolje napravili. Osim što smo skuhali 450 ljudi, jer smo umjesto hlađenja uključili grijanje u dvorani. Pa nekad je i to zgodno. I onda im je atmosfera. Malo im je bilo vruće. I onda kad smo to skužili, onda smo brzo išli to svičati, onda je bilo dobro, otvorili smo prozore. Dobro, još jedna anegdota na kraju balade. Fenomenalna stvar je bila. Uglavnom da, konferencija u Labinu, Digital Labin. To je zadnji petak u 9. Zadnji petak i subota, petak bude, petak workshop i subota Speakers Day. Probat ćemo iduće godine 2 dvorane staviti, da imamo i user experience, mobile front-end development u velikoj dvorani i da u maloj dvorani imamo dev i data, machine learning i tako te neke teme, malo za ove backendaše, softveraše i malo za ove neke hardcore stvari. I da, to je to. Uglavnom, i to je bila ideja iza cijelog eventa, a onda kad smo radili event, onda imaš šta je event zapravo? Hospitality, a hospitality je ugostiti nekoga, pa kad već ugošćuješ, onda moraš imati neke osnovne elemente, kao što su ti malvazija, kao što ti je pivo, kao što ti je gin tonik i onda ljudi malo... Pa kad ih i pregriješ, onda im je lakše. Konzumiraju, slušaju, zabave se, opuste se, pričaju i onda to bude sve. I onda ti dođu sljedeće godine opet. Pa da, nadam se da da. Nadamo se da će doći, dakle, 2022. S organizacijske strane ne sumnjam da će to biti sjajno. Sad samo da ovi vremenski uvjeti, ovi ini drugi, da se oni poslože, da bude sve to ok, pa da ta konferencija ponovno ugleda svjetlo dana. Domagoj, hvala ti puno što si bio naš posljednji gost ove godine. Nadam se da ti je bilo ugodno s nama, nama je bilo jako ugodno s tobom. Želimo ti puno uspjeha u nadolazećoj godini i evo, puno pitanja i priča nismo prošli, tako da se nadam da se vidimo još koji put. Može, hvala tebi. Evo, hvala i vama, dragi naši, što ste bili i ne samo danas s nama, već i cijelu
ovu sezonu, odnosno cijelu ovu godinu s nama. Sljedeći susret zakazujemo dakle u 2022. Do tada lijepi pozdrav, sretan Nova godina, sretan Božić i sve ono što slijedi. Vidimo se sljedeći put.